Hello and welcome to E-Gospel Sabbath School. Mundina ta sansata E-Gospel anavejing hozo se kahin lim chi kinove. Sabbath School Simmun te ho an simzom kit tau hitin. Tuni hi program na hinvat kit je in na chunga ki pa thu kan saye pathin pathin bo ta hen. October 20 na pat November 3 chan. He chi hapta sunga inisim khom diu inivet khom kit diu Simmun ngana ahung hitain. Pathen pan pi natohna inisim kit diu hitai anaki pan tau hite. Patte hoi ni pathen devin tau na chamcha na mang hite. Bana ko pau pathen na hin thu te ho sim khom jil khom the ding a phat pha nei pi kit je vin na mi lo pi ka hin thang vai na lagau theng pina pan pina ai hil diu ai kho kha devin ka hin ko ve angai ho zo se Sabbath School lesson Simmun te ho sim ho zo se phat thei bo ding in pakai su min ka taw ve avelin ki patu kan sei kenen hong zau je in tu ni Simmun ngana ini sim khom deu ini vet khom deu athu pi chu hi le excuses to avoid mission pathen na to na Peldohna dia Kilepnaho ho hi chi pathen na to do theina dinga mi him ten Kilepnaho inei ho iki kang se ji na ho them khat an veu hitin ama sa penin lungchen chang an sim do hitin Isaya bungu changgit na hi chun pakai oginin hi tia asai kazai kei hodinga koi chi ding ham hi chun kei man ka sejin kei ma he ko me nei solin kati Isaya bungu changgit na pathen to Isaya ki holim na hi tu nia ai ho zong pathen na tong do dinga ai ki ko nawa hi chikam chang hi e ho dinga zong ai ki ko nawa hi tu kal sunga inizil khom diu Sabbath School hi ivetna hele Jonah to simakuna ki hilna Jonah to sim hi a hello be se ki pontin atu sim te ho hi achi achain aling se nin na sei po hitin ama wang pathenin Jonah akawa pathen ko na achan na hole Jonah in pathen ko na adon bud na ho hi chete ni hi na veu hitin kalma sa chun Abraham to simakunin pathen ko na chang ho zo se anatong dinga ki ko sa ho ai ho dia ki hil na thei poimo tam ta ni jil do tawin tu ni hin Jonah to simakunin anna veu hitin pathen ko na changa Abraham banga thungai khen khena thunung khen khena pathen na tonga kal song do hi mi zo se Abraham tabanga hin aki zo po in vet sa na ding la ki hil na dinga ni nei diu chu Jonah pathenin Ninive khupia anasol na hi jeni vet diu hin Ninive khupi hi anave leu hen Assyria te khupi len pen chu an hin Ninive khupi hi tu ni hin Iraq gamakhon a ummin Jerusalem akona Ninive khupi hi kilometer jakole khatwala hi in hi chi phatlaya Jerusalem akona Ninive khupi zo ding chu thakhat walzen ki zot ding hi in hi chi wa pathenin Jonah asola chun an che nom point pathenin asol na chu chi ta sangin akale lama an che ta in jopa mana chun agal hungin Jerusalem akon humlam Tarsis gam Tunia Spain gam sung hi chi Tarsas mun chu an zone ta in Tarsas mun alhun na ding chu kilometer sang thum wal a hi ni hi je vena hele itidana pathen mi khat chu hitabang ta hi pathenin asol na mun hwa chu chi nom lo hita pathenin Ninive khupia chu Jonah koma achon sit now agit lo now o na sata a gasam phung dinga aga sol hi ama wang Jonah chu ana chi nom ta poi Sodom le Gomorrah khwa pathen thu tan na hung luna Abraham koma pathenin asai do kam chang to chon ahung kiloven hi Jonah bung khat chang ni to Genesis bung som lagi chang som ni hi evet ka hele achon sit now akhan git lo now chu keima hinga hung lung tai he chu ga samphungin ona sata in ati ne hi Genesis bung som lagi chang som ni Sodom le Gomorrah te koma chun
achon sit nau gim nei ta ogin na sata chu ka ko ma hung hlung tai tin Pathen na sei na hi Abraham to zona wang hi aki khile honen hi Abraham wang chu Pathen thu nung hen sei ngai ta no min zona wang chu Abraham tabang lovin sei ngai lo ta ane hi ai le Pathen ko na chang Pathen na tong do dinga ki ko sate ho in Abraham akuna ikihil the ho ni vetawin ai le Jonah akuna kihil thei ipi amam hi cho chu ane vetaw te Sunday ni portion a chana veleu hen Pathen na tong do dinga ikilep jin ho azi khat chu ipham tile kichat lungam lo na chu ane hi Jonah jong hi ane veleu hen alungam lo na Pathen asol na muna achi ngam lo na akichat na le alungam lo na anu umine hi Nineve khupi na sata ahi in Jonah phat laya dinga khupi na sapen Assyria gamsung gamhu ma anahi in khang thu sim hethiam hon asai dung joya evet na hele thlumlama leng in pi hechi in pi khat se chu alit dan adong awai chu anaveleu han fit sang khat la jugup la som nga awai langa chu fit jasegel som ko lali ahi atin Hiji leng in pi sunga in dan ho chu room som get wal ano me ketin hi a leng in pi se chu tabang ta le na hi hele a khupi sung se alit ding dan chu ingai to hele na sata mai hidinga hi Nineve khupi sunga chu tui kela lut na tui lam canal som la get jen ano min hichi tui kela no ho chu gam lata kilometer som gup langa gam la ko na hung kila he ti Heta bang ta a khupi na sa khupi lin pen hi cha phalai dinga khupi lin pen khat chuan heta na hi ai le hi chi khupi sunga mi te ho Nineve khupi mi te ho chu itabang mi hiwam ti ana ve lewan hi chi Nineve khupi chu center of crime and wickedness chon set khan git lo na le thil phalo lam crime ma dinga mun pi alai lung a hi ti ne chi jong le hi chi khupi hi the bloody city Thisan so na thisana dim set khupi kizo bol na zo seina adim set chule mi ne lago hunama ki chamtu na mun hi akiti na hi them gau na humin jong Nineve mi te hi kp ba kai hunam ta gilo eng se phalo ta tin na ko ve na hi Assyria mi te hi khang gilo ta a hi vin aleng pau jong ki chapo sa ta ana sei kha chu pi ham te hele Babylon khupi analo ovachun ate ekhang dat na nei lovin khupi sunga cheng mi jo si ho chu a khupi to lai dim setin athilong ho asidim se netin ki chapo sa ten an sein jong le mu do thei kha chu pi ham tile sepai te ho thil him ta ki dot ki sutli na ho mu do na mene hi ama ho hi hunama cha lo mi tha git lo eng sit ball hi kho sa na nei lo aji be hela ki them chan ta chule khang gi lo ta mi amu num lo hole adei lo ho ball sit ho na ma ball tha ti ho kho sa lo na hetabang ta mi chu hi ven hi ichbana Assyria mi te hi juda te dinga gal mi len ta khat an hi ve nei hi ja chu a khupiu e tabang mi te khupi sung jot ding ki ti chu adi a gal mi khat hi agal mi hi na chu thil bei lo ta khat a hi ne Jonah jong chun hi chu khupi chu jat na hi chi khang ki lo ta mi te la lam jot ding amo la thu pha sei ding jong ni lo a chon sit naw a phat lo naw phong do ding a chu ki so la hin agel hima jong chu kithing lola ki chading a hi ta sanomen he amawang Pathenin Jonah hi asol hi Pathenin asol na aman an hei mil chu pham tele pakai Pathen chu kalum le ka pho hi ai ching pa pakai hi ti chu na hei mil hi Jonah tu sim hi isim tinga hele ai ho hin Jonah hi bai thana mo chan na them mo chan na inei ji ve na hi ama wang ama din muna hi iga ki koya hele thil bai lo ta khane hi tu hin jong ve lew hen ai mi te hi ke do pi nei i hi lai ta o hin
Pathen in hit abanga ai bol eng sit teo migelo ta te zo seina dim set Assyria te tabang ta khat am hola ai ki solding chu Pathen in hin solding hele itabang ta in idon boding na Jonah din muna chun ai ma jang ki koilen abai lo dan chu mu thei na mi hi wang se ta chu Jonah tabang bang hi ai hon jong I bol ji vi na hi Pathen ki mapui sa na Pathen ki control sa na sangin iki chat na ho hin I control ji vin Pathen in ai thumop na ho le Pathen na to do ding hi in mol so ji zo ji po vi na hi tu jong hin ta san cha te ni imawa I to du len ta min Jonah au kuna iki hil do theu chu Pathen in ai ko wa hele Pathen ke mapui sa ding ilungam lo na ho le iki chat na ho hin ai pui mong lo na de wa hi na sata Pathen ibel diu hi de sa na sang pe na hi e tu hin Monday person a hin ana ve tau hitin Pathen na to do na denga ikilep ji naw ikithim chan naw ani na chu hele ngai dan di lo ithil mu dan ho adi lo ho hi choji hi an hi ji Jonah jong chu Hebrew mi hi wang chun apha ama phat la ya wanui mi te ngai dan thil mu dan te ho hi ama jong hi chon dan khan dan ho akun chun hitabang lungge lungput ho chu ani hidani na kelangin hi Jonah chu Pathen sei ngai lo ta gamdang anazot wang chun Pathen Jonah chu ana hilin Pathen in asol na lo lama gamdanga Jonah ana chi achun Jonah in jong lesson len ta khat ana jil do in hisu pi ham te hele mundang gamdanga achi do mundang mi te ho chandan ta sandan Pathen anei te ho la achun Jehovah Pathen chu achung nung pen ahina la ye tui pi tui khang len chule ngam pi te ho zo se nei pa simpa Pathen ama chu ahi ti chu na jil do na hi sam somni la li la ngai imu bang chun leiset let sunga thilum zo si hi pakaya hi ti chu Jonah in aha salam ta in ane jil do na hi Jonah lungthim chu imazo se nei pa Pathen hat chung nung lama chun alung ahung ke heitan ngapi oi sunga chun achon sit na ho hin kiel do in Pathen koma ngai dama thumin hele Pathen in anhu hingin hi Jonah bol khil na ko na I hon jong I jil do the I ho dinga I hon in bol khil ji ho in mu khilu in gel khil ji ho I ngai dan di lo ho khatlani na veu hiti akhat na Pathen in ei ma chang se adinga hu hing na ei lo ei ma ho zat mi ho se dinga hu hing na hi ei de sa pi uve ti hi igel khelo akhat na hi wanui mi te chon si mi te kona ke kang se ding ama ho kona cho pum choma chom ding ti hi inigel jivin chu igel khelo hi hengi Pathen thu akon ei mu bang wa chu wanui to ki chom khan ding chu asai nai ama wang idoi diu chu pi ham ma ti hele Pathen phat thei na le Pathena ko na kinep na inei te ho hi angai cha ho adinga wanui amang thai ho angai cha ho dinga ipiti amhong cha chan thein ding amho ko ma chu ipu lu thei di ham ti hi idoyo hi nga en hi inigel khil jo ani na chu iphem tile Pathena to lol hin na hi ai ma ho ki ngai danin inigel jivin hi chu igel khilo hi ai ma ho khotna hi lo dan hi na ve lo hen Pathen in ai ko naw hi mi hu hing dinga ai ko he poin ipiji ai ki ko baham tele Pathen mi hu hing na to na hi ama to tong khom ding pang khom ding ai ki ko zo hi lungthim khel thei lungthim ki khel sa thei chu Pathen bo hi ijin Pathen nai to na hoi tan ve leo hen Pathen pan mun te hole ai ho pan mun ding hi in he thim ji po be in confuse ji ni Jonah jong chu Pathen in anamang chanai ahin minimi mi te lungthim ki khel sa lung hei sa chu koi ham Jonah he poi Pathen a hi hija chu Pathen in ana tong dinga ai ko ding haile partner ding ana tong khom dinga hi Pathen in ai ko hin lol hin na le na to ga chu
Pathen au men hi abana Tuesday portion na hin an veleo hen Pathen na tonga kalsun na anop lo na te ho thillem chang lo te ho ja hi Pathen kau na te ho inike het mo sa ji naw khat chua hi Jonah chu Pathenin an hu do tan amazong nom lo sa hi wang chun Ninive khopi sunga chun achin Pathen thu te ho chu anasam thang le tan hi Pathenin na kedang ta atongin Ninive khopi mi te ho chu akisi na lung hayun alena pat aneo leng pawa pat na so chan gevin bon chavin akisi Pathen henga akileven Jonah in bolnom lo sa Pathen nin angan se na ho asai phong dinga angan se te ho so asai phongin bolnom lo sa chun abolin hi le Pathen nin na saten na atongin Pathen lo pina phon do na men hi Ninive khopi chu su mangin am tapoi ya chu cha hai na hele Pathen na to na hi akipido ngam achan ngam te ho adinga thil chan ngam te ho chunga hi Pathen na ato do ji hi Pathen na to na hi kineu sa na hi apoi ma e Pathen na to na jong hi phat chule lungthim ngai to na tha le jong lu ne hi mi te ho e kho sa te ho le ama ho ding hin khogel na hi na e to tinga hele I phat ho le tha te ho se helovin sumle pai te ho jong hi a he jin hi tu lai hi vet nai le ei mo ho buina se ei mo ho buina se jong ki boi khop ji hi tain je a hi mi te ho lungthim le ngai to na ho a emotional support mi te ho pi ki ti hi thil bai hi po in lal ta hi jin hi Pathen na to na hin expense tham tam ta jin hi mi te ho vet kho sa na zala ki thopi no ho ham lekhabu te ho le outreach bol na dinga thil kilo kyo ho cho na ham elo le to le tham te ho Pathen na to na bol do theina dinga sumpi no ho ji hi ipilam hi jong le Pathen na to na keti hi ki pi do na phal ngam na ngai chama mai na hi Jonah linla nadim set na wang chun Pathenin na satain na atongin Ninive mi te chu kisi lunghai no movin hu hi no ven hi Ninive mi te John si hi wang chun Pathenin anu hu hingin wana ki pa na anumin ama wang sit ten Jonah wang chu bana ki pa na chun ama ana ki pa thei pon hi Pathen thuai mu bong we hin John site ho in John siten lunga hayowa Pathena hin belo kala hi Pathen ki pa na dengom pon hi heje acho Jonah akuna ki hil theu chu pham tele Pathen na to na hi ki phal do na tam ta humji he cho so ki phal ngamo ngai jin Pathenin mi hu hing ting hele e ho song Pathen wana mi te ho ki pa na chu e ho song ki pa deu hi thil lopi ta hi ki pi do na ki phal theng na athom tinga hele Pathen na to na ki kilep num ji hi phal do na le ki pi do na he atam tinga hele Pathen na to na hi thanup na atam ji in kilep na jong hi alhom ji na hi Wednesday ni portion hanan chi taw hitin Kilepnaho excuse ibol ji now ali na chu pham tel uncomfortable confrontation tong nom lo ta to na hei lova hele kimai topi nom lo ta ho kimai topi tingowa hele mi teo hen Pathen na to na ko na hin apam pet jivin akilep jivin hi Jonah in Pathen in asol na mi te ho ai thet dan chu ama ho man tha na dinga thu ga sempong chu agui thun lo sang chu ama athi jing ding chu ana no me na hi Jonah chun Ninive khupi chu Sodom le Gomorrah ban hiding chun ananga khenin ana dei sa le na hi aman tha diu chu Pathen thutan na chu aman a hot mi te chung ang thun ding chu akinep na banga man tha na khupi ke su mang na chu ahum lo pha chun ama wa noi thil mu dan chu nasatain alai lung chan holta in thi ma cha nom jata na hi ani ve chana ding in Pathen in Jonah cho ahin ke mai topi ta in ahin hopi in he cha hin Pathen in ama ko ma chun thu ima cha sei point
til a het thim the na ding in experience ding khat a hin pitan hi Jonah chun Nineveh khupi a hot ta khupi mi te ho man tha ding chu ananga henin aman tha diu cha dei le na hi Pathen tu tan na chu ama ho chung a hung gui hlun ding chu ananga la le na hi Nineveh khupi chu su mangam lo phat chun Jonah chu alung ahung na ta in alung hangin depress a chi ta na hi hi chi mi pa lung thima hi pi tam Pathenin ahil na ding chun tola kon chun Pathenin mai pong ti de hom tom ti de hom khat ahin ke do sain hi chi chu ahung khan le na ahung ke do hoi sela ahia chun Jonah chu akipai na hi cham khat ka lova ahung ke do zawa chun aphung chu ahung go ma hung thita na hi cha chun Jonah chu alung hang hle na hi cha ko na Pathenin ahil nom chu hile hi chi tom phung chu ake do chun ahin na chun Jonah ke pain ama wang Nineveh mi te ahin do chun Jonah alung hang na hi ham phung athi hi chi phung chu athia chun Jonah alung hangin mi te ho chu thiding hile Jonah ke pa ding hi chi akale lama Jonah in lung put anei chu Pathenin ahin hil na ding chu hi chi thil ho chu so sa ta na hi Jonah bungli langa chu vet na hele Pathenin Jonah ko ma chun nang ma na ke do sa lo ham phung bon ahin do a athia na ke pa na lung han the hele Pathenin asim sa mi him te chu ichana a ho sa zo ding ham Pathenin Jonah chu ahin sudi tan hi chi ham phung ham gui khat se mei a kho sa zo a Pathen sim sa mi sang tam ta pasal hin mei hin chapang ho hin khupi sunga Nineveh khupi sunga mi te hol le gan cha ho chu Pathen itabang ta a kho sa zo Jonah in ngol hoi ta ham phung khat a kho sa zo a mi sang tam ta chu aman tha ding zo akipa pi chu Jonah in ahin ki mu do ta na hi tu nin jong I hon ikil na deu poimo ta ahung hi kit ta na hi Jonah chun mi te ho hin kho sang chun hi chi ham phung khat hin kho chu a kho sa zo in na poimo sa zo na hi nangin wang na kho sa zo chu ipi ham hi ji chun lung chin chang a sei banga chu tu nia jong hin nang la kai hi Pathenin koi ham ka sol ding ati lai hi ei hon jong hi va ko me ke ne solin pakai ching ka te iti thein dewai panela dew hi dei sam le na hi Thursday ni lesson a chuna veleu hen Jonah chun a hi na bang ta Nineveh khupi te ko ma chu ana sei phung lo bang chun Pathenin Nineveh mi te chu an hu do ni hi cha ko na igel do diu chui pi ham te la khat na Pathen na to na hi ai ho ipan la naw hi alam pi mei I hi ve ti hi ike he no ngai ni hi aji chu Pathen bo chun mi him te lung thim hi convictable theya alungo a khel thei a hi Pathen bo hin e ho wang chu a channel mei hi ve ti hi he no ngai ni hi chong le igel do deu khat chui pham ti ke na hele athu podinga kineu sa ta le ama chama nom te ho chu Pathenin a hole na hi Pathenin a sol na hole Pathenin a hil na ho nga ya zui dinga nung dinga ama thu pole ding mi kineu sa ama chama noma bolding ho chu Pathenin a hole na hi Pathen lunglam le Pathen na tong do dinga kineu sa ama chama hung ki pe do ho chu Pathenin a hole na hi tuni hin ko na chom na lai na hi ama chama hung ki pe do a tong nom te ho chu a holin a ko ve na hi Pathen ko na ichan ting wa le ama lam kai na a ki pi lu ding ama o ngai hen ding le aman bolin ati ho bol do dinga ki pi lu ding le kil han ding le ngai dinga he Pathenin ai ko na ho hi idon bu diu hi Sabbath school in ai hil no ma chu hi Jonah le Nineveh khupi mi te ho ko na Israel do theu khat poimo ta khan hin sei beng ka ting Pathenin ami ngai lut na mu pholo te ho
ama o za phalo lai te ho ama ho jong chu Pathenin angai lu e ti hi imodo theivin Pathenin nevi mi te akhuto a kho sa bang chun tunia kupi munna mi sang tam ta ho hi ama in a kho sa in a khuto in hi a o aza thena diu hi Pathen dei sa a hi e nevi kupi mi te chu Pathenin azit aveu bi ham jong hepo bi atin hi hijia chu Pathenin tunia jong hi angai lut na le kinepna thupo te ho hi mi te ho koma sei phung ding Pathen thu poding mi Pathenin angai cha na hi vanuya mi te ho kichol man lova na tonga boy jing mi te ho chule hin khu aphat na ahoi na sanga aphat lo na le ahoi lo na ho to mi ho koma hi kinep na thu podinga he Pathenin nang le ke jong he ai kovin ai ngai cha e ti hi sumil pote hiji achu Isaiah in jong Pathen ko na o aza chun ipi sayam Pathenin koiham achi ding atia chun Isaiah keima ko nai nei solin ati nei tunia nang jong Pathenin nako na hi itina don budding ham Isaiah banga keima ko nai Pathen nei solin na tong dinga eti diu ham ai lo le kilep na ding thum le li in sei te ho chu kilep na ai nei wa Pathen na to na hi kilep lep jing diu ham ai lo le Isaiah banga hi em ho cham ta ki pido a ki phal thenga keima ko nai nei solin eti diu ham tunin Pathen don bunin Ministry of Healing page 148 na hin heti hin Mrs. Wine and Energy in hoi ka sama ma in hechi na sim dingin kan dai sain hecha kam mu do khat chu pi ham te hele Christian ka hi ti zo si hin itabang din mun itabang pan mun itabang na to nei jong lew han hechi Pathen na to na pan mun mo pu na hi ibon cha chong aumen mo pu na inei so ke ve atin hi ami hu hing na ke pa na thu pha hi và nuôi mi te ho zo si hengao sei phung ding phung do ding a he Pathen nei ko nào ai de sa nào hi ti hi mu thei vin tu hin a chaina ding in kalsunga I bol diu te ho na beu hetin hi chi taw na te ho hi anana sa mo po tin aji chu Pathen na tonga hi meu si kalsung the hi lo ji vin I bol theu penot Pathen ko ma taw na hi na bol chi hete anana hi chi taw na hen anana ji ngo hete ta san lo mi som tabang min sun la en lang hi chu nang ma sei jui ti taw hete ai theya hela amin chi sun la en lang 2 quarter sung se October November December sung se amho dingin Pathen ko ma taw pi en lang ama ho chu all chan ki goi jap na ki nei na ki ta san to theina dingin ama ho so ki wap pi en lang mo dingin taw en lang na ki wap jinga ki goi jap na ahung khan lit to thana chu aha sat na gan theina le atho gim na hon het pi theina dingin ama hon angai cha ho chu Pathen na pi theina dingin Pathen ko ma tawin nom na ko na khopi nai pen adingin ana tawin lang ninu nga kipa na thu pha ton sot kipa na thu pha sei phong dinga angan se 7 day Adventist mi te ho do theya hatta ahin tun do a Krista hung kit loi na ding kipa na thu pha te ho hi sei phonga theina dingin anan tawin Sabbath school Simmun te ho a chain lam eng lung ke tawin tu hapta song Sabbath school lesson jong hi anu mama in lungil ta ataw na to thua Sabbath school te ho he sim jing dingin ikiti mu bene hi a kit ding le ikimu kit ka sevin Pathenin na na chewa dam na lebit na pitaw hen thagawa jong ha jing le taw na ha jing dingin Pathenin thagaw le ta sa dam na le Pathenin na pitahen ana dam taw